Not full yet. Yeah, mufite Yes. appetite. You have an appetite. Yeah. Yeah. Kaze mushumba. Welcome. Otubwira ivy'Imana yagutumanye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amagambo y'Imana ni meza cyane araryoha. The word of God is good and is very sweet and tender. Mwene data aratwubatse cyane. Our brother, he built us. Kandi amagambo y'Imana no kwibukiranya iteka ryose. And the word of God is supposed to be remembered at all time. Hari indirimbo tujya turirimba mu ndirimbo zo gushimisha Imana. There's a song we used to sing in songs of praising God. Ngo ivuga ku bana b'Imana ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu cyaha babona amahoro. That said that the God's children in their living, how to live together, they always advise one another so that they don't fall in a sin. Nicyo gituma iyo duteranye tuganira amagambo y'Imana. And that's why when we gather, we rest in the word of God. Nibwo buzima bwacu bw'ukuri Imana ishimwe. That is the true life that God is pleased with. Kuko amagambo y'Imana adufasha mu rugendo rwacu rugana mu ijuru. Because God's words help us in this journey that go to heaven. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. I want us to read the word of God. Ryanditse muri Zaburi 42. In the book of Psalms 23. Duhere ku murongo wa 2 kugeza wa 3. From verse 23. Zaburi 42. Once again, Psalm 42. Duhere ku murongo wa 2 tugeze ku wa 3. Verse 2 and 3. Muri Bibiliya zose y'Ikinyarwanda n'Ikirundi ni mirongo imwe. Haravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Amen. Amen. Ndahagarara aho ngaho. I'm going to pause here. Iri ni ijambo. See, this is the word. Ryanditswe hejuru tubona umutwe uvuga ngo. The title says ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. The psalm was looking for the songs. Ngo ni indirimbo ya bene Kora. That it was the song of Korah. Ngo yahimbishijwe ubwenge. There was he wrote with knowledge. Tugiye kuganira ku mutwe witwa gushaka Imana. So our theme or topic is searching for God. Gushaka Imana. Searching for God. Aba baririmbyi. So these singers, baririmbira Imana. They sang to God. Bavuga uburyo impara are saying how the God ishaka amazi. Saying how a mascot needs water. Is looking for water. Impara ni inyamaswa iba mu ishyamba. A mascot is an animal living in a forest. Iyo mpara benshi bayita ngo ihene yo mu ishyamba, impene yo mu Let's call it a ishyamba. goat. Let's call a goat for the forest. Muri Bibiliya y'Ikirundi nyisomye. In the Kirundi it says. Bo ntibayita impara. They don't call it a goat. Bayita impongo. They call it a goat. Impongo. Let's go with the goat. Ariko mu Kinyarwanda izo nyamaswa zenda gutandukana impara n'impongo. Because although the animal might be different in different Bibles or different languages. Ariko ni inyamaswa zo mu muryango umwe w'inyamaswa zisa n'ihene zimeze nk'ihene. But it's like a goat. It's just in the same family trees of goats. Noneho aba baririmbyi. So these singers. Baririmba bavuga ngo. They sing and saying. Nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi. That the same way a goat is searching for water. Ngo niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. That my heart is crying, searching for God. Ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota. That my heart has a thirst. Hallelujah. My soul has a thirst for God. Reka turebe ku byaba baririmbyi. So let's go and see on these singers. Aba ni bene Kora. So they are the descendants of Korah. Kora wa undi uvugwa mu gitabo cyo kubara igice cya 16. Korah was spoken in the Bible as well.
umugabo a man, washoboye guhindura abisirayeli benshi, a man who changed many Israelites, akabakangurira kugomera Mose na Aroni. and he made them to go against Moses and Aaron. Kandi mwibuke kugomera And Mose remember, na Aroni At that time, Moses and Aaron, bari bashyizweho n'Imana, they were appointed by God, kwari ukugomera Imana ubwayo. but they were going against God himself. Noneho bagomeye Imana, So when we went against God, abo bantu bakuwe mu isi mu buryo budasanzwe, kuko nicyo bari bakoze cyari icyaha kidasanzwe. because they were taken from earth, because the sin they have committed was completely different than what others have committed. Ijambo ry'Imana riratubwira muri icyo gice cya 16 cyo kubara, The word of God says, ngo isi yarasamye irabamira bamanuka ari that bazima a fish opened its mouth and it swallowed them up. noneho ubutaka burongera Oh, burasisibirana. the word swallowed them up. Mu bihe byabayeho Because when it happened then, no mu bihe bizaza, and even time to come, nta bantu twabonye bagiye ikuzimu batyo. we will never see anybody being swallowed by the earth. Ni igihano kidasanzwe Imana yatanze. It was the punishment God gave them because of the sin they've committed. Noneho bene Kora barabirebye, Then the disciples called, they saw themselves, bagira ubwoba and bwinshi they were cyane, afraid, they were terrified. byongera gutuma atinya Imana And then kurutaho. they fear God once again because of what they saw God Ariko did. nongere mbabwire, But let me tell you once again, iteka mu muryango, that in the family, iyo umubyeyi yivumbuye cyangwa abaye umugome, abaye the umunyabyaha, pride in the family, when a woman committed a sin, or she was a umugabo sinner, n'umugore se, and then husband and wife, biragora ko abana bitandukanya nabo. it is hard for the kids to separate themselves. Niba from hari them. ikibazo kibaye hagati y'umuryango n'undi, If an issue happened within the family, n'abana barajya muri iyo groupe, Even- batangire bangane nabo ku rundi even ruhande. the kids, unfortunately, will fall in it and will start hate each other. Niba umugabo abaye umugome Because- ashatse kugira abandi nabi, If the husband is very hard-headed, bijya bigora ko abana bitandukanya nabo bajya muri icyo it gikundi. makes it hard for the kids to become soft. They themselves will fall in the same category as the father. Ariko abana bakora siko babigenje. But the children of Korah, they were not like that. Bari basanzwe batinya Imana, But they fear God nonetheless. bubahaga Imana, Because they themselves, they obey God. kandi nabo mu muryango w'Abalewi In nk'uko the Kora yari family uwo mu of- muryango wa Lewi, In the family of Levites, they themselves, bagombaga kurinda kwera kwabo. they protected their righteousness. Noneho bituma bo batajya mu ruhande It rwa made se. them to not follow their father's footstep. Ntibajya mu ruhande rwa So se, they did not follow their father's footstep. barareba bibuka iby'Imana So they looked yakoze. and they knew what God had done. Yakoze bavuye mu Egiputa, What they did from Egypt. yaciye inzira mu mazi baratambuka That mu God nyanja. created a path between the river and they could cross. Abanyegiputa The babakurikiye Egyptians barimbukira mu behind them, they mazi. could cross the river. Ibyo barabyibutse, See, all these things they remember, that they remember. barareba bati nta mpamvu And they saw twahinduka abanzi b'Imana That yacu. they said we shouldn't change and hate God and follow our enemies. Guhinduka abanzi b'Imana yacu ni ukwikurura ishyano. Changing is to bring shame to God. Barareba bati turahitamo So kuba they mu ruhande said- rw'Imana kuruta ku ruhande rwa So data. they said that instead of a father's side, we choose God's Bajya side. mu ruhande Instead. rw'Imana. That we choose God's Haleluya. side instead of our fathers. Nicyo gituma And that is why mu gitabo cyo kubara igice in the cya book of 26, 3 verse 16, mu gice cya 26 cyo kubara 26 Numbers, ku murongo wa 11 on verse 11, haravuga ngo it says bene Kora bo ntibapfuye, that the Korah's kids that did not die. ngo abo bana ba Kora ntibapfuye. The Korah's kids that did not die. Niyo mpamvu twongera kubabona baririmbira Imana, And also we saw them singing to God. ndetse zaburi zabo ni nyinshi baririmbiye And their Imana. song was a lot. Zaburi ya 42 ni bene Our Kora song for 2 is bayihimbye, that our Korah children were singing it. kuva 42 kugeza kuri 49, From 42 until 49. ndetse And na zaburi ya 84 yo even Psalm 84, barayihimbye ariko bashyiramo agahebuzo. they sang it as well. Muri iyo zaburi ya 84 Psalm 84, baravuga ku murongo wa 6 kugeza
wa karindwi verse 6 to 7, haravuga ngo it says, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Urumva ninde bavugaga? Uwiteka. that blessed those who have the strength in God. Hahirwa bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. That blessed those who have in your heart have the path of Iyo Zion. banyuze mu gikombe cyitwa Baka, The word that passed the pastor cup called Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. they changed Haleluya. to come to become the Hallelujah. source of water. Amen. Iyo banyuze ahantu The hitwa word that passed called Baka, Baka, Baka byatumye ndeba iryo jambo icyo bishatse kuvuga. when we say Baka, I should look for the meaning of that term. Muri Bibiliya y'Ikirundi In the Bible, baravuga in ngo Kirundi says, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Marira, or when they go through a cup called a river, bagihinduramwo. Urumva amagambo bavuga nayo ntatandukanye n'amasoko, ariko Baka ndaryibaza, Baka ni iki? so when I say the word Baka, I wonder what it means. Baka ni ijambo ry'Igiheburayo It's a terminology used ndetse by the ni Hebrews. inshinga, ni verbe. It's a verb. Or it's in the jam. Iyo verbe isobanura So kurira. that term means to cry. Kurira mu Cyongereza basobanuje mu Cyongereza ngo to weep. Weep. That they are weeping, they are crying. Kurira. That they are crying. Ariko si inshinga gusa, ahubwo ni n'izina. But it's by name as well. Iryo zina risobanura ngo amarira. Meaning that crying. Bishatse kuvuga tears. noneho Meaning that aba bantu bahawe umugisha n'Imana, they were given blessing by iyo God. bamonyuze muri icyo gikombe cy'amarira That when you go to the cup of tears, cy'umubabaro, bagihinduramwo amasoko. they change Haleluya. into valley of the change to water. Nukuvuga ngo amarira arahunga hakaba The tear umunezero. runs. So Baka means tears. Byamahaye gutekereza kuri Paulo na So it's Sila. time to think of Paul and Silas. Paulo na Sila That Paul and Silas, they barabafunze, were taken in prison. babahoye kubwiriza ubutumwa bwiza. That because they were preaching the word of God. Bageze mu And when gifungo, they got in prison, bagombaga kwipfumbata amaboko n'agahinda, that they shall tremble in fear. ariko But rather bagezemo when they got in prison, you bibuka amagambo Yesu remember what yavuze Christ said. ngo nibabababaza That when they hurt ngo you, bizabanezeze be happy. mwishime, Amen. ngo kuko mufite ingororano that nyinshi because you mw'ijuru. have a Haleluya. God to help Noneho you. baratangira bararirimba, Start singing, start singing. bararirimba, They sang and sang. bararirimba, They sang and umwuka sang. And the Holy baramanuka Spirit came down. bararirimba, They sang and ngo sang. aho bari And hose yahinda umushyitsi, The way the world were trembling, inziti itangira gutigita, but the earth are shaking. maze amadirishya n'inzugi ngo And the window birafunguka. door in prison, they open Bimaze apart. gufunguka, And once you open up, ngo n'imbohe zose nazo zitangira kugira umudendezo. in all other prison they were singing, Kubera joining. iki? Why? Abahawe umugisha Because bari those bari who aho are ngaho. blessed were there. Haleluya. Amen. Ngo iyo banyuze mu gikombe That cyitwa when they Baka, pass in the valley of tears, Marira, the valley of tears, ngo baharema amasoko the y'amazi. Haleluya. the create source of water. Amen. Noneho So, abana ba Kora Korah's kids, bo babonye Imana. they saw God. Imana ni inshuti yacu, And God is our friend. ahubwo aho Amen. kugigwa hano tuzayigwaho, tuzayinambaho. But we will stay on God. Nicyo cyatumye rero bahimba indirimbo And nyinshi, that's what made us start to create so many bahimbira songs. iyo Mana And sing it to indirimbo God. nyinshi, Amen. kandi ikwiriye gushimwa. Haleluya. Amen. Hallelujah. Noneho So, gushaka Imana looking for God, they're seeking God. nk'uko impara That the same way a yahagizwa goat no gushaka amazi. does looking for water. Impara ni akanyamaswa kameze nk'ihene nabivuze. Like I said, it's like a goat. Ingabo yayo kiba ari kinini. And it's the ariko- male one is bigger. Impara y'ingabo mu gifaransa bagenda bitandukanya, bavuga ser, naho mu kigore bakakita biche, ariko tuvuge ser. Iyo ya ser y'ikigabo iba ari nini rwose, nini cyane n'ibihembe bimeze bityo. Ariko iyo yindi y'ingore iba ari ntoya. So whenever it comes to forest goats, the male is bigger than the female. Ariko yiruka ibirometero byinshi cyane. But he ran faster. Mu isaha igenda ibirometero nka 80. It said it could run about 80 km/h.
ubishyize mu cyongereza if you turn it ni to nka English, mileage hagati ya 40 na it went 60. about 46 miles per hour. Iriruka bikabije It's very cyane. fast. Noneho iyo yagize inyota So when it's thirsty, iriruka it runs. ntiguma hamwe It cannot stay still. It has no peace, but it runs looking for a river mpaka igeze aho ibona until you find a amazi. place with water. Igeze hari amazi iratuza ikanezerwa So igatangira when a ikanywa. while go find water, Ikanywa it's quietly and cyane. it's happy to find water. Noneho urumva ntabwo ituzi itabonye ayo It mazi. cannot stay still unless it finds Nuko water. bene Kora So same with bavuze Korah's bati, kids to like that. nguko The imbara same way a yahagira wild goat yahagira ishaka amazi. he was looking for Niko water in thirst. nanjye nahagira Same as gushaka mana. I look the same way Haleluya. as I cannot stay Niko still agira for God. inyota kumva I have a thirst. inyota ni nyinshi y'ijambo ry'Imana. That's seeking for the word of God. Arashaka Imana. I seek Nta cyamuhagarika Nothing can stop atabonye you Imana. unless you show God. Haleluya. Amen. Noneho And then so, ijambo ry'Imana riratubwira the word of God tells us dushaka Imana. that let's look for God. Dushake Imana. Then let's look for God. Imana n'ubutunzi kuri twebwe. Because having God is Ufite rich. Imana arahirwa. Having God, you are blessed. Dufite Imana mu buzima Having God in our bwacu life, tuzagendwa turi b'amahirwe. that we are blessed all the time. Haleluya. Hallelujah. Aho Amen. ugeze hose Wherever you are, wherever I uzaba am, umunyamahanga. nobody looks like you. Nunimuka ukava muri Australia ufite Imana, If you are in hose the with uzagenda God, wherever you wisanga go, you are kuko Imana free. yawe iri hose. Because God is Haleluya. within you. Hallelujah. Amen. Twavuye muri Afrika tuza no Because muri Africa, Amerika, we are different. We're in America now. ariko Imana yacu turi kumwe. But God Haleluya. is with us until now. Amen. Imana turi kumwe God is with us even now. kandi birashoboka It nituva is no mu possible isi that nta even on earth, cyadutandukanye nayo nothing can separate tuzajyana God. n'Imana yacu. We'll Imana go with ishimwe God. cyane. Amen. Niyo mpamvu aho turi, And that's why twaba hano wherever you are, twaba handi, whether we are here, twirinde elsewhere at home, let's kwiyanduza make sure that we don't stain ourselves. twe kurangazwa n'ibyo tubona hano. Let's not be distracted by what we see. Hari ibyo tubona bitari mu migenzo There's what we yacu. see that is not in our Bashobora tradition. no kukubwira ngo ubikore. They can say do it. Ntimutangazwe n'uko igihe kimwe hazaza n'itegeko But do not be shocked when the riduhata law ibintu bimwe comes tutemera. that forces you to do what you don't want to do. But Nka bene Kora like Korah's ni kids, ukuvuga ngo birangwiriye kuba mu ruhande rw'Imana yanjye The- kujya ku ruhande they rw'ibintandukanye said, I n'Imana. will choose to be Imana with ishimwe. God than my father's side. Noneho kuri iki So on this, bwenge aratera ijwi hejuru. Bwenge so wisdom aratera ijwi hejuru on above. mu gitabo cy'imigani. In the book of Proverbs, Igitabo cy'imigani igice Proverbs. cya 8. Proverbs 8, Imigani Proverb igice Proverbs cya once again, 8. Proverbs chapter 8. Ndasoma umurongo wa 17 I'll read verse 17 n'uwa 34 kugeza and 34 until 35. 35. Ariko nimubona umwanya mugeze mu rugo But if mugisome you icyo get gice home, cyose. I read the whole verse, the whole chapter. Musome icyo gice cyose, araho murajya mubona havuga ngo jyewe nduta izahabu, ngo mbonye abafite byose, ngo nduta Because- ubutunzi bwose bubaho, ni bwenge uri kwitaka yivuga. Haleluya. Amen. Uwo bwenge murumva nta wundi ni Yesu So that Kristo. wisdom, Aho nobody ijambo is above ry'Imana it. rimutaka mu gitabo cy'imigani Because the word of God is yarataraboneka, upon ariko you. niwe bwenge. Aravuga hano Amen. noneho ngo nkunda abankunda, ni umurongo wa 17, kandi abanshakana umwete bazambona. Noneho dukomeze hepfo turasimbukira ku murongo wa 35 kugeza 34 kugeza 36 na gatandatu 35 haravuga. Nasomye aho nanditse, ariko reka ngiye kuri iyo mirongo, nibyo byiza kugira ngo ntaza kuvanga iyo mirongo. Imigani igice cya 8 Once again, Proverbs chapter 8, verse 17 verse haravuga ngo 17. nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Dusimbuke tuve ku mirongo ikurikiye now- myinshi irimo amagambo aryoshye y'ubutunzi menshi cyane. Now let's get the Tugiye verse ku that murongo wa looks nice 34 bitewe and n'icyo jump to verse turi kwiga. 34 until 36. 34 kugeza 34 35 and haravuga ngo 35 says, hahirwa umuntu unyumvira
akaba maso mu marembo yanjye iminsi yose, noneho agategereza ku nkomo z'imiryango yanjye, kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka, ariko unshumuraho aba yononnye ubugingo bwe. Abanyanga bose baba bakunze urupfu. Imana idufashe. Amen. Uwo ni bwenge utererijwe And that was hejuru wisdom speaking. n'umwami wacu Yesu Kristo. And that was our King Jesus Christ speaking. Ndagira ngo dutekereze. Let's think carefully in these verses. Once again, our prayer verse 8, 17, and 34, Ndagira ngo 35. nsabe ko hari umuririmbyi wantera agace gato y'indirimbo gato cyane rwose. Yesu kunuri mwiza, Yesu. Yesu kunuri mwiza, Yesu kunuri mwiza, Yesu kunuri mwiza, Yesu. Hallelujah. Shimo Yesu. Yesu kunuri Uri mwiza Yesu. Ntabwo ugereranywa. Uri ubutunzi kuba kwiringira Mana. Icyubahiro gikwiriye kuba icyawe mu ijuru no mu isi. Haleluya Yesu. Amen. 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 Yesu ni mwiza. Haleluya. Amen. Yesu ni mwiza. Haleluya. Amen. Noneho Then so, bwenge aravuga the wisdom spoke. ngo nkunda And he said, bankunda. I love those who love me. Aragukunda Yesu. The Christ loves you. The Arankunda. Christ loves me. Mwene data yavuze My ngo brother said Imana yaramuduhaye amaraso yamenetse that God gave him up kugira and ngo blood was shed atweze, so amaze that kutweza he can duhabwa cleanse us. And n'umwuka wera. once to cleanse, he gave us the Holy Spirit. Uwo mwuka ni And umudukundisha the cyane Holy Spirit kurutaho. make us love him no matter what. Ni nawe udutakira buri And kanya buri he's going to catch segonda. us at all the time. At all Ataka time. imbere y'Imana. That before God, Adusabira no mu gihe tutazi icyo dusaba, they're seeking for wagasaba us in zibyo time we don't asaba. know, time we know. Ataka sakuza cyane ngo abadata dusabira Imana They ishimwe will cyane. start carrying them a father, but if you seek to God, nonetheless. Noneho And then so, ngo nimunshaka that when you seek him out, ngo muzambona. you find me. If you seek me, you find Ushaka me. wese That arambona. he or she will seek me, you find me. Muri Yeremiya And in Jeremiah, igice cya 29 Jeremiah ku murongo wa 29, 13 aravuga verse ngo 13 says, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu that you look for me, Imana you look ishimwe. for me, you find me, you look for me with all your heart. Ni isezerano Imana yatanze, There is a promise God gave. kandi Imana yacu ntabwo yivuguruza. And our God never goes Imana back on his y'ukuri. words. Iyo ibikubwiye Because when God tells you, iranabikora. God do it. Does Wowe it. icyo ugomba gukora ni So kimwe, what you need is one thing only. ishake. But look for God. Seek Kandi God. uzi ko n'Imana iriho, And know that God exists. n'Imana yumva, And that God hears. Imana idusubiza, And God answers. ibiri hafi yacu. And God is close to Ntabwo us. tuyishakira kure. We should not forget from far Cyangwa uri away. mu kazi, Whether you are at work, mbese hari ukuvuze nabi, does anybody speak ill of you? ceceka, But stay quiet. funga umunwa wawe, Close your mouth. wimusubiza. And God will reply back to you. Abanyacyubahiro bagenda hafi yawe. Those we honor are close Hari to you. abanyacyubahiro bagenda hafi Those we yawe. honor are very close to you. Babona ushubije ijambo ribi bibatera isoni bikababaza. When they see you Abo ni back in data wa shameful twese terms, n'umwana n'umwuka and wera. that is God, the Father and the Son. Ntabwo tuba tubabonesha amaso That we y'umubiri, cannot see them physically, ariko mu mwuka baba bari hafi but yacu. in spirit they're with Nicyo us. gituma umukristo aho ari And that's hose a question wherever you ugomba are, gukiranuka, you should be kuko clean, you uvuga should be uti cleansed.
Jewe ndi mu bushakashatsi and bw'iyo say mu that ijuru. I am searching for the heavenly. Mu gihe ndi mu isi ngenda nshakashaka. That as long as I'm living on earth, I'm still searching, Ndarinda looking. agakiza I kanjye. protect my salvation. Noneho mushake. And I search for God. Kandi isezerano uko nidushaka And the promise is that tuzabona. if you search for him, you find him. Noneho And so, uwo bwenge hari andi magambo atubwira thou wisdom spoke once again. muri And Matayo igice cya 7. Matthew 7. Matayo igice cya 7 umurongo wa 7 kugeza wa Matthew 7 11. verse 7 to 11 says, Bwenge atangaza the amagambo. wisdom announced and said. Herega bwenge yaratangaje no mu isi bayobewe The wari we. wisdom was announced and you were shocked which was. Bajyaga kumureba bakabibwa ibyo ari byo. They were looking for wisdom Uwo and ni they couldn't find bwenge him. wavugaga. So wisdom announced and Murabizi said, n'igihe kimwe abafarisayo n'abasadukayo bibonaga ngo bazi when byinshi. the Pharisees and Sadducees, when they thought they knew everything, Murabizi ko bigeze bohereza abasirikari ngo bajye you knew that kumufata. they sent Isaiah to go and capture him. Baragenda bati mugende mumuzane. They said, go and bring him to us. Ba basirikari baraza. But the soldier came, they came to Batega him, amatwi. and they opened the ears. Batega amatwi. They opened the ears. Batega amatwi. They opened the ears. Basubirayo. And they went back. Baravuga ngo ntabwo And they said, higeze haba umuntu uvuga nkawe. That nobody could speak like him. Nta muntu n'umwe That twigeze tubona nobody we avuga saw nkawe. who could speak like him. Haba na gatoya. No matter what. Bari bumvise ubwenge buva mu kanwa ke. They heard how wise he was in his Ariko si speaking. ubwenge gusa But ni that was amagambo only. azatanga ubugingo. Even the words he gave word of Ni life. amagambo azatanga ubugingo. Because he gave words of life. Hahirwa bari bari hafi ye. Blessed those who are close to him. Kugeza ubwo umuntu umwe mu iterano yatejwe hejuru. Because somebody in the church spoke and Aravuga ngo said, hahirwa ibere ryakonkeje. blessed the breast that fed you. Hahirwa n'umugore And blessed the wakubyaye. wife that birthed you. Ariko Yesu we ngo hahirwa bumva But ijambo Christ said, ry'Imana ahubwo. but he said, blessed those who give him words. Hallelujah. Amen. Ubu natwe turahirwa So we are b'iki blessed gihe too. kuko Amen. twumva ijambo ry'Imana Because we can hear his words. iritima riraturema rikaduhindura rikatugira abazima noneho ukagenda Amen. unezerewe It builds us, strengthens us, kandi ijambo and makes us ry'Imana happy. riravuga ngo God birashoboka says, ko twanezerwa It's mu bihe possible byose happy no mu makuba at all time. ngo niko Amen. umukristo ukura That's neza the show me. wazanezerwa iteka I'll be happy at all time. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. noneho hano And aravuga then he said, ngiyo ndi kuvuga n'ubundi he said, ngo musabe muzahabwa. the asking you receive. Nyahandi navuze Matayo 7 I said Matthew umurongo wa 7 verse kugeza wa 7 11. and to 11. ngo musabe muzahabwa, Asking you be given. mushake muzabona, The searching you find. mukomange ku rugi The muzakingurirwa. knock and door will be open for you. ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, Because those who seek, ushatse abona, those who ask, they receive. Those who ngo seek, they find. nukomanga akingurirwa. And all door will be, all get to be open. arongera aravuga ati And then he said, ko muri babi why are you bad? kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, And you know that I gave my kids good things. none so wo mu ijuru That your Father in heaven ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye. Haleluya. will not give good to those who ask for it. Yewe muzambwire, hari uwo mushobora kumva bavuga ngo uriya ni ruharwa n'umwicanyi, Have you heard somebody say he's a murderer? cyangwa uriya ni ibandi kabuhariwe, Or he is a bad person, ariko akaba afite abana. but have kids. Abana bagiye ati papa ndashaka The umukate, kids say, Father, I need a bread. papa ndashaka ifi. Papa, I need fish. Muzabona yabandi ifata icyuma ati kwamwe, Have the father take a akamuha icyuma. Mbese niko Is bigira, that what it is? cyangwa Or yamusaba has umukate akareba igikeri kihariya kiri kugenda or ati has dore ndashaka. a child, a father for a bread, and the Yesu father aravuga getting ngo a frog. ngo muri babi turi babi, But Christ, you are bad ngo nyamara tuzi guha because abana bacu you ibyiza. don't give your kids goods. ngo abantu babi bazi guha abana babo The ibyiza. bad people that give their kids good ngo things, mbese data wo mu ijuru but the Father in heaven azananirwa guha You see, abamwiringiye abana be will ibyo not give bashaka. Haleluya, what they want. haleluya. Hallelujah, amen. noneho nta ndirimbo nziyo nyimenya nari gutera ngo turi abana b'umwami, turi abana Amen. b'Imana. Haleluya. Hallelujah, amen. noneho And data wo mu so, ijuru our Father in heaven loves turi us. abatoni kuri That we, we are young to Him. turatonye. We are young to Him. Reka nongere mbabwire n'uburyo dutonye. But I'm telling you once again how we're young. muzi ko ubu hagati yacu
muzi ko ubu hagati yacu Did you know among us hari now, abamarayika bari kugenda there's angels batureba walking around, bareba uburyo duteranye looking how we have gathered, baprotokora iteraniro ryacu looking at the church has gathered. kugira ngo ritavogerwa. Haleluya, Yes, so the church cannot be haleluya. punished. Turi abana b'Imana God's children. kandi turanezerewe And we're kubw'iyo happy yaduhamagaye. Imana God ishimwe called us, cyane. amen. Noneho nituyishake rero. So let's search for God. Let's search for God. To search for God is to know that at all time kuri yo you should give your time to God. kukuyobya. Waba uri mu kazi, Whether you are at work, waba uri he, wherever you are, umenye kuri imbere y'Imana. know that you are before God. Ariko But ukamenya ko know this, no mu rugamba even in war, urashakwa cyane. you are needed, you are required. Umenye Know that ku rugamba hajya habera intambara hariya za Kongo n'ahandi. there is war in Congo in other locations. Iyo abarwanyi barwana When the soldiers are fighting, bagenda bavuga ngo murebe uwihutirwa cyane mushake wa wundi w'umujenerali urya w'indwanyi they kabuhariwe say, look for the general, aba the ari tough we one, mubanza and guhitana. kill him first, or her first. Namwe rero And you as natwe well. muri twe harimo It abajenerali has the generals, bahawe the one who are given imbaraga no mu ijuru, the power from heaven, bahawe who are given impano zo gukorera Imana, the time to serve God, bahawe who are given ubutware bwo gukorera authority to Imana. serve God. Ibyo Satani arabizi, Satan knows and understands. arakuzi, He knows who you are. arazi. He knows you. He knows you. Niyo mpamvu mujye mumenya ngo And that's to know that muri cible y'abadayimoni na Satani. you are an enemy to Niba Satan and utari devil. ubizi ubimenye, If you don't know, this, kugenda buri kanya bakugenda iruhande all time also on your kugira ngo side, baguhirike, so they can kandi seek you. baguhiritse niko And once they babasenya find itoro you, ryose. they destroy the church. Ariyo mpamvu And that igihe is why cyose wowe rinda akanwa kawe, that protect your mouth, rinda umutima wawe, protect your heart, rinda ibyo ukora byose, protect whatever you do. uvuga uti jyewe ndi igikoresho say, cy'Imana, I am God's ngomba weapon. kwitonda. I must be Hari careful abanyacyubahiro bandeba, because I'm honorable. ubu Imana iri If they look upon iruhande me, rwanjye. Yumvise Amen. mvuze iri jambo, When you heard his ibona words, gute? Abamarayika bangose because the bumvise angel ingozi protects me, bambona they hurt bate? me. Mbese babonye ntwaye iki kintu cy'umuntu Said, bambona bate? if the angel sees him, how Noneho would they see me? Yesu icyo adusezeranya And what twebwe God wants from us duhore dushikamye is for us kandi to always dukomeze twegere be holy, Imana, be clean, dushake and be close to God. dushake Look uko for God. dutera imbere mu Look for God by'umwuka, all time. dushake uko tugenda dukorera And look for Imana, God all time. dushake uko tugenda how we twongera serve God. ibihembo byacu mu ijuru, dukomeze dukore Because dushake look, search kandi for God, tuzi serve God with ko our words in heaven. amaherezo Because we know that our ending, akazi kacu kazarangira, because our work will end one day. kandi ubwo kazarangira And tuzabona once ibihembo ends, we will receive our reward mu ijuru. in heaven. Amen. Reka ne gutinda ntababwiye iri jambo nanone. Let me, Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa let's look at the 7 book of Romans 2. haravuga ngo It says, abashaka ubwiza n'icyubahiro those no who seek, kudapfa those who seek honor and righteousness to not die, babishakisha gukora ibyiza they continue doing badacogora, good and look for it. izabitura ubugingo buhoraho. Imana ishimwe And God cyane. will pour life upon them. Hallelujah. Amen. Gukora ibyiza tudacogora. Doing good without being forced. Ese mu itoro bakubwiye gukora ibi? They asked to do Ntabwo ari this. imirimo ya pasitoro, It is not the work of the ntabwo ari pastor. kotizasiyo za It is not the pasitoro, work of the ni wowe uri pastor. kwikora, uri gushyira You are kuri doing banki yo mu it is for ijuru. you and yourself. Ndabizi abapagane batangiye Because the guhindanya Lord many have iby'Imana, changed God's word. bavuga ngo mu itoro usanga abantu bari And say in the kwishakira church, amafaranga, they are giving money, they are ariko giving ntabwo funding. ari byo. But Witonde no, it's not to be careful how you think. udakina n'agakiza Do not play kawe, with your salvation. kuko mu rugendo Because in this journey, indirimbo, hari indirimbo mu gakiza tujya turirimba, the song we sang in salvation that iravuga ngo says, ibigusha byinshi biri mu rugendo kandi bizanwa n'umwanzi. there are many things come in your journey ushobora and brought kunesha by the byose enemy. bishaka kukudindiza, Because men look for it to make ngo you fall. ntugakurikire ijwi wumva But ryose, do not follow all the ngo voice kuko you hear. ryashobora kukuyobya inzira. Because some voice can take Mukwiriye you astray. kumenya ko Yesu But agukunda, know understand ngo Christ nawe loves you. witange And you give ukomeje. yourself and serve him. Amen. Ariko amagambo yanyu ateye ubwoba, akavuga ngo And it says that nutizera Imana ntuzajya if mu you ijuru, believe in ngo God, haba you no will see guca heaven. umutaru, ngo kandi n'ubugingo And ntabwo something, uzabubona. even life Ngo you'll iryo ni find ijambo it. ry'Imana. That was Imana God idufashe. speaking. Amen. Ni amagambo ateye Imana, These are very terrible ni words. amagambo ateye ubwoba. It's a very word. Iri It's a no mu very fearful Giswahili iyo word. ndirimbo, And so the song usifanya says, bidii kabisa nga hutaenda mbinguni. this- Ngwende
uyirebye mu ndirimbo y'Igiswahili The song says in Swahili, ariko urumva tube maso let's be awake, be aware, turwane ishyaka ry'ibyacu byo kujya mu ijuru Imana and ishimwe. seek for heavenly things. Amen. None tugarutse kuri rya jambo ryacu, We are coming back once. We are coming. Full circle back once again. muzabona, The search for me, you find me. muzakinga, The knock, a door rivuga. open for you. Amen. Muri Yesaya, In the book of Isaiah, ijambo ndangirizaho noneho ndarangije. I'm about to Yesaya conclude. 55 umurongo wa Isaiah 6 kugeza 55. wa 7. Yesaya 55 umurongo wa 6 kugeza wa 7 haravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. They look for God when it's nimwambaza akiri possible. bugufi. They look for him when it's umunyabyaha too near. nareke ingeso ze, They're seen of forsaken bad ukiranirwa things. areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Amen. Reka turangize nsaba niba hari umuntu ukeneye ko abakozi b'Imana bamusabira, If we have anybody who need prayers, azi imbere please take a step forward baramusabira rwose. and you hear your prayers. Niba ukeneye ko gusabirwa, If you want ukeneye to, kugira icyo utunganya imbere y'Imana if se, you want to clean yourself, cyangwa urarwaye hari or maybe ikibazo you ufite or maybe you are sick of a mu problem buzima bwawe, in your life, icyo cyose ni umwanya wo kugishyira imbere y'Imana. only God, Kandi Imana yacu only igira God can do for neza, you. And our ni God Imana does wonder. y'imbabazi, God does ni wonder. Imana yumva God of mercy. amasengesho, God who ni hears prayers. Imana isubiza ibibazo God who byose, answers our ni prayers. Imana itwumva iyo And the God who tuyitakiye. hears when we Imana ask or idufashe. praying. May God help us Ndagira ngo out. nsabe abakozi b'Imana bahaguruke baragusabira rwose, Amen. tera intambwe uzi hano imbere. They pray for you as for long as you take a step.